Chokihola PhD Department Borbabu Saihem Kaita Chedodi. Sarihuti pen Borpung Tarapung Ada Kasemar Bomatowara Long KarbiAnglong Digital News Forum Kahumri Damahut Radatum KarbiAnglong Autonomous Council CM Rong Hangapan Kachurudun. Sarmen Rong Paraheb Miki Chupi Paseklun. KarbiAnglongLIVE adaba birtalong pen ilisami mirin hansipi pene birtang ton pen arjupanikta. Lakhain ko rapho nilip MSc constituency ke parlo Chokihola Public Health Engineering Department mate T-Hek pen PhD Department along inut Borbabu Mojinder Kumar Thausen mate Sai Hemalong Kedover nang jia bangsi kaita mithang asai Hemalong chedo disi Sorkar atangka achiklojon wangta bainong akijoy chobom apita ingsai sedet. KarbiAnglong Autonomous Council along Kadukawe Pangrum Pet Pen Department Hong Kebdo Lasong Bong Pen Public Health Engineering Department Mati PhD Department ta Ingtang Kring a Department Amen ke Chokihola PhD Department Office Fu Sita Ahem Kedo ke Silonijan Ladak Borbabu Mojinder Kumar Thausen ke Mentuni Pen Itip Bakwang po Kivang VC ke ong mate office along ke do DC ani ke ong puta hada ke do ara tumpen thanang pachini dun Nilip constituency hawara phan ke panong tipon PhD Department office ta Chokihola along AVC womulang so mate Silonijan along Northeastern Silonijan Forest Range Office anung along si Chokihola PhD office ke Atoksi Bidamko plan chota kalisi Chokihola PhD Department office along Kaikia mata office along kidonang ji abangsi non ke anivang le akinang apan office damsita abang ave mati chetong long le phone call sita site sido pusi thak dun kokpo kaya mata office chedo di pusi ongdung nilip arat lapen adung het kidora ratum penang pachini dun La solam ahok hema pukachini ji aphan thereponi phai krisiani le thota pherang kiatum Chokihola PhD Department Office along Anpali Dam Sitami Nithom Dam Data Office along Abang Aviterlo Office Kepahon Chokidar Bang Hinido Apor Ada Porpai Kep Office Ingpupo Anigang Sampor Pai Kithomalom Office Ingkirpo Kaita Lapuson Si Apor Pidapo Chokihola PhD Department Borbabu Mojinder Kumar Thausen Ke Achiklojon Wangta Bainong atangka kichu pajorbom apita nonpu insaisi Lasi Prabjin pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen insai pon jima insai pon pema ke apor si chini pon ko संगीत काकलारी अपने अपना दुजन या থাকে নি ইয়াত কোয়ার্টার আছে স্যার তো কোন হয় তো স্যার তো গিরিন বৰা না মাহতে কেইদিন আহে গতি মাহত মানে সাৰটো আহি থাকে কিন্তু কেতিয়াবা যদি সাইডত কাম থাকে তেতিয়া সাইডত গুচি যায় তাৰ পাছত আহি যায় আৰু সাৰ নাহিলে ইয়াত কোনো নাই ন সাৰ আহিলে হেৰি আছে ইউটি বৰবাদু কোন আছে বৰবাদুটো মজিন্দৰ কুমাৰ থাউচেণ্ড হিটো আজিটো নাই ন ইয়াতে আমি 3 দিন নে 4 দিন মান আহিছিল ইয়াতে হলেও স্যার আমি লগ পোৱা নাই আজিটো স্যার মানে মিটিং আছে বুলি কৈছে স্যার মিটিং আছে বুলি কৈছে
Koilamati pen Samson Inti KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong arlo ningkan ko an lo ne penta towar kavi inglong arlok hormu hortar lo sai pen kachipon nang pen danglok kiso kiun e hut peja e pen kachar chong pon nang pen ason ke paphidun nai ahawar laki bor langso borpung tarapung ahawar ke do ara tatum henlo pusi hok pon rintilo bor langso pen danglok borpung tarapung ara tatum kedam tang ningkan phokep Trokep abangke towar kavi munit chelengwong atowar anchot si chelengbomlo. Langdamlo pulote KarbiAnglong Autonomous Council along ke charia sarkar dambomlo wangbomlo lapen CM sitami bangko anatumlo ni man etlo. Bonda bangso borlangso borpung tarapung aradaphan abangke towar semar piabang avidetlo. Bonta non kikibom KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen rara phan matha ponsi saruhuti pen tarapung an kacheleng thorji aphan towar semar piponlo bangso towar ka semar bom adimalong KarbiAnglong Digital News Forum amai puratis rong pharla pen rap kong chunbang monggo lekthe pen ke japon along pachithang chunbang clear hon tiso hilson rong phar dihin rimbang bapuram senar pen Kedanglok tim KEDNF atum kasemar bom atowar long an palidamsi lang charidam. Kahumri dam hut kit hekdam long abangki sarihuti pen bolang sola pen borpung tarapung ada kadukave towar kasemar ponjia phanpura North East Special Infrastructure Development Scheme THEC pen NEIDS Central Scheme pen kadukave kuti pharoi sira trokner kep sose atangka kepanong pon along Kaliani Aroelong RCC Adolong Pangram Pet Kilometer Phokep Sose Ajak Mesen Pen Semar Pon Bomsi Thek Ponlong KarbiAnglong Digital News Forum Phirangkia Bitung Atum Pen Kahumri Damahut Ke Thek Damlong Atingki Sarihuti Pen Towar ka Semar Pangching Ponsi Bolang Sodak Anabangki Inglong Alok Pasur Ponsi Towar Semar Pon Bomsi Thek Ponlong Bangso towar kasemar pon kit hek pon long lapen non kasemar pon bom pen ajo kaiki kachelengwer arat atum abangke ningkarong chipi pon rintisi KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuro pipa jerpon lapen laki thenai ilitum KarbiAnglong arichu buke nilitum lasi budamlo ilitum CEM Tuliram Rong hang lailo Karbi arichu lasonis KarbiAphan kerai lapen kanghon kajinsu inglong arok pin pen ditum aphan lam tak tan pilo lepen lang klem rom la towar aphan bangke lepen dolong aphan ta ke klem ya phan si sik pon lo apa si churu en e la dum phan ta churu ni churu pon bom lo lepen non ni dum phan ke bia phan ditame hengkim lik lepen towar dak pen harang ali ni dum basa rong pen rang ali so towar phan ta ni dum imoren lam pisi nang pijipu alam tak apa si ni dum hal ta chong hong bom la hi albo jala tum ti klempon ti apon mi pig la pen rala phan chilang pithepi abosi non towar ta ali nangli bom wang bom lo mi bom lo ni tum ki yoi wan nang dolo aprang ke towar su si kedam si jene tene som si kedam si tamen non ke kedam ke wang gari motor la sonta dam yoi ti yoi phang ason dolo abosi ni tum same alang tum phan kachuru alam theke la hello Bangso hut bolangso basatiron arong asar soronteron kithanpon atingki KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangabangke inglong arlok araraphan kamatha pen danglok alangli lamcha ki pia ting pen kachipachok abang phupulote KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanghenlo Lasinon la towar nakasemar pon abangki ning insam piklo athe nilitum kachelenga warsaya bangki joy pik anlupusi ning jepon mesen lo aprang langdam pulote itum kidosung pik lada kiso ke unai penceng lok mo bari khalo pulote lada langthe langpleng po ge ke dam ke bang sung pik apen ke lada chitiming phatadu ke dam ke bang ka sung pik habit haram saide dam thaibe do thaibe lapu sitame non ladak klembom to war ke me ulo non joy pik lo nitum
ลับเงียปรางกิสุงแค่ฮัลโดลงกับเวเป็นอาจอยนี่สินิตุมฮัทหอยกิดำไอ้ที่บริษัทดูมากินน้ำดำปุสิตามีนิตุมปะดำมุนฮัดักสังกอกนังนี่ทอมละส่วนสังกอกปาราฮาราจิดดำมุนถอยลิมุนฮัดักโดนังกอกติละปุสิตามีนอนละโซตัวบอนาด้วยเป็นเกละจอยบอมโลละเป็นเกละโดลงสิตามีนอนมาเกอร์อีลังสิตาเกอร์ปุสิอายุลงโลละสิปรางเป็นปลุกเตนองเกนิตุมกิดูเกจอยมุจดมันได้จอยละส่วนสินิตุมเทกลงโลเป็นสิดอบอมละนิลิหินเป็นสุริฮักการ์ดงพิโลฮาลังเลกิจาสาร์ตุเลมรองหางเป็นจ็อกซี่ฮาลังเลกิจจากติ้งเป็นระหว่างโซกอฟแมนลงฮาลังเลลิตุมพันกังจินโซกังฮอนเป็นอารามจดกะลีกัมเป็นสินิตุมพันนักเคลมปีนอปสินิตุมฮิลซีเรียฮอเป็นนิตุมสุริฮักการ์ดงพิโลดร.ตุลิรามรองหางนักกิหุมรีเป็นฮาลังลีนิลิตุมพันนังกิจมาเตราดาพันนักจิงฮอนเป็นระดับวังเป็นนิลิตุมพันกิทันอาลัมสักจิปิตกันนิลินอนเกวังเป็นabangke la suatu wara bangke nang silam pipo puka ningjia teng pen nilitum aphan pinian ke nang litum sitame theglong lo mani litum sitame ningarong la sikai ke ta rong asor tum sitame la hoitu arnika prega bangke sai chuklem po sitame arnika preg la brustiani bangke iningkarong ke do jone si la to wara long pon anu ni chilang don po ini siparong asona la si prangsia bangke nilitum asar Dr. Tuliramong hangapan nili hin mati nilit hintan akiro tepik News Report KarbiAnglongLIVE Duar Amla MEC constituency arlo langsang rong along kedo samen rong phar ahem kedam tang thereponi phaiser kep arni anerlo por phai krenia por malom kopi ko son benoni ahem me ke chopi pangjir thang la hello samen rong phar ahem me ke chopi dera jok hemalong kedo an hormu hortar pen kedang lok phule phuko peri sok sang la pen bai khai hu an sitami me ke cho ahir kang tang pik ajok sek pilun si pangjir thang an pinlo bangso kisung kachitong ang bong sarmen rong parpen kachithan pon ke kedam tang ni phaisir ke bani si bangso ami kopi ko son pen lo ni hemalong chitiran si me nang chopi den lo lapen bangso me nang ke chopi ahir kang tang pik ajok hormu hotar do an sita me chipa jok dun un eden lo bon ta me arna makang hon pen hemi sia tum anabang ki apran jok long lo jesemet pet ke non nilitum ke do ke thak athai ka ve la pen peri kawi chutun chudang ahormu kawi pen abangke pinangan akisung chitong nanglo lasi ningke me pen KarbiAnglong arat la pen KarbiAnglong Autonomous Council ke Japon CM Dr. Tuliram Ronghang anparta EM Prabhat Taro atum pen nang rabdu na sonte nilitum bangso kisung pen akijok sitami longpo pusi kachuning ripen samen rongphar lamthe chepaklang pon chất hormone ta velo dokumen ta mukhata jata betin lo har ai betonkan hai hormone ta betin lo tangte kuman ne la me chu por long pen kuman ne ke the ke ting tum pono nang lit ma pan nang homri ik lo ma da nang pelek lo ma la so jo ma dang bang ik lo la ni litum doram la presiden all doram la presiden bang ik lo alang li bang kita angrap ji pu sinang pu non ta thang the kelong lang non me chodet angrap ji pu san anta non ta angrap ke lang ni tu man te chutun te dang the ke ding tum peneda ka em tu ma hu ke lang ke di yes e tum ta bang kan ka pe ka parti ta bang ke lang non ma yes e tu pen yang lo ka pre ka parti tum ta ka chuneng ri din ji apu tha ka bang la pu hen la je itum ning kan let ka cho tiki so ka sang ni tum tang ka puisan ta luk so ni ja lo po em ting ran ta ve lo ling ta lu chlot thien ting ni tum det ku amat no na bang a chuneng ri dun ji ke ni tum la KarbiAnglong ASEM Dr. Tuliram Long ha lang li ta ni tum han ba an kisung lo pot na kirat thegi pani tum chuneng ri lo dongkom kam ben wiki be KarbiAnglongLIVE
Anso se methang lamet lamchong thir klong nang ji pura Karbi Anglong alo prek jam hawar long Karbi Medium School ingpu ponlo. Lason thot si karlitang Chandra Tiso Karbi Medium School ahem kimrang ponlo. Bangso hem prabjin pen nangke patang pipa meji aphan lothan bangrajan ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Authority aphan towar kacholang. Lason si lakhaing ko rapho nilip constituency ke parlo Inglong hawar along bihek thek amumar atuma phan joy ke pen mithang alam pen loke charli joy ke nang jipura sarihuti kalitang Chandra Tiso Karbi Medium School ingpu ponlo. Lasi bangso school ahem non kimrang ponsi RJ chila bomlo. Lasi prabjin pen nang papi pamitha la pen anparta school along akinang sot naya son boundary wall, drinking water facility, electricity, textbook, notebook, uniform pen kiching lok school along akinang do anason apora ting pen nang kipali edji aphan lothan bang rajan ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Authority mati Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MAC Pabitra Rongpi la pen nilip Education Block Board Chairman George Rongpi atumaphan kachuning relam the chipaklang pon par bangke nitum school bangke la pulo non ke mepikan lo pudang lo pulo te mepilo men school hem ngai rok mati engke aprang ke dak philang hem sido ekdom hem rurai an da lo lang lum chok pong ke lo than thai be san do saminon bang school hem kanang le lo sami finishing bang tang te lang pasan kali lang actually ke pu smart ki do ma di san sloping son si tiaring por la tiar po mane tong thelang mane la pen sonja la ko drinking lang ki jun facility da ha lata kenang sot na vipinang lata mane totally masih vipinang da ma kimia teng lo jo school ke da 2015 में से दाग रहा नीली नंगे जो है 14 है स्कूल के नीली चुकी वाला है हम से दाग रहा लो दाग रहा पेन दा सोचे के अवेसी ला पोसी जनतन से एडजस्ट है नॉन स्कूल हम दोलो के नॉन किनang lang के ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नंग पो ला पेन करेंट नंग पो इनके ला टॉयलेट लेट्रिन नंग पो पेन बाउंड्री वाल नंग पो ला पेन ग्राउंड है dia asas sebab ngapi klam pinang po la pen nitung ta kidu dam te loving po la quarter bang hai teacher quarter bang thik pinang te bepar po nan aprang si ke dorkar mai bang galo smartum barpi barso aphan bang ke thik pinang je la pen ko mola MDM aphan la kitun gidan hedi ki ala kitchen hai la phan nang je dalon bisi kenang sod bang ke News report KarbiAnglongLIVE. Tang te pinia daba berta ki lapan si kang ton paniklo.